Neke atu I te kotahi rau kaitūao kua karapinepine mai ki runga I te reo karanga o Waitangi ki Waitara. I love the atmosphere, I love doing the markets, I love the people, I love what the markets are all about. It's about small businesses, getting out there, putting their name out there. A kua ko tāna rā whānau kua waiwā a Bobby Joe Manukunga, kia tautoko I tēnei kaupapa me tōna toa o kotahi. Well, unfortunately this is my first time here because I usually spend my birthday in Ōkato. So for me not to go there this year, to come here instead, it was all about supporting and tautoko in the cause. Hari ko ana mātou I tēnei kaupapa I tēnei wā. Ia tau, ka piki ake te taumata, ko whakarahi mātou I te tātai tangata ka whaiwā ki rungi te atamira, me ngā tangata ka whaiwā ki te kaupapa. Ei taumata pai uwin kai whakaaere o tēnei kaupapa, kua waiwā rātou ki te whakatū I tētai wā I aurea Māori o te āpori wānui. Ko ngā papa mahi ahurea Māori. Ko ena tete I mea rereke I o wakahaere e mātou tuatu te tai hatuahi. Kataia te whānau o te hapori whānui, te hanga poi, ki te ako poi, ki te ako kupu, ki te ako I ngā pukenga mau rākau, titi tōrea, ki te mau moko stencil meki. Te whea, ko ngā whea ko Māori. Koina tete I mea ahure kia mātou. E nui te pitomata ka kite ki roto I tēnei kaupapa, engari ma te āpori te pitomata e tipu. Ki ana te ngākau. Te kite ngātu I te tini tangata ka tai atu ki Ōtūpāiia, kia wheako I ngā ahurea Māori, te mātaki atu I ngā kai waiata, te noho ngātahi I raro I te whakaaro kotahi, ki te whai wā I te kaupapa kōrero o community conversations. For it to keep on going, for it to be, just to get bigger and better, and more people, more stores. Whānau, it's a family fun day, so bring all the kids, bring all the family, bring your tent, gazebo, deck chairs, armchairs, barbecues, sandwiches, drinks for the kids, and just have a good time. Ko te mana konui o te tokorua nei, kia kite I te wanaketanga o tēnei kaupapa o Waitangi ki Waitara, ei te anamata. Phoenix Manly Green, Tai Uru News.